Asam ang buong kidora phan birta kimi Silghat Tambaram Express a gari kiding kacheleng ki pangcheng. Di Mahasau Autonomous Council a CEM kimi pen bangkep MAC phan EMR pukepek. Constituency Umjakimi Jatalongwar Arong Pen Meghalaya Asor Ongdung Thengjang Thwarong Kanghu. Kardom Karbi Prime Time along Penili Wilburn Krupi Non Bir Tang Ton Pen Arjuekta Union Railway Minister Rajan Gohai Arudeng Pen Lama Ing Thursi Nogaung Silghat Pen Nirep Mate South India Angbong Kachelenji Silghat Tambaram Express Gari Kiding Thang Ingkorahini Arni Pen Kacheleng Pangcheng Pontanglo. Asamang bong ke duara dapan derklo ya phi ke mangason pleng sibirta ke me longlo Nogaung Silghat pe nirep mate South India angbong Silghat Tambaram Express gari kiding ke pacheleng jiapan Union Railway Minister Rajan Gohai arideng pen gari kiding alama rungsi laso gari kiding kacheleng pangcheng thangthang ingkoi rahini ani pen kacheleng pangcheng laso gari ki mi kiding Chennai palero ga phi puthot hadak pen urmia ni Nogaung Silghat anat chewang thupo Silghat Tambaram Express agari ki ding pen asamang bong ki doarat ki dam ke wang joy ki pupusi Minister Gohai ningje. Di Mahasau Autonomous Council a CEM kimi Debolal Gorlusa pen bangkep MAC phan EMR pukepegalam Assam Hills area sai campaign thangtha ingkorei siarni pachathang pontanglo. Di Mahasau Autonomous Council kekhi kekhanjia phan non-headjong Debolal Gorlusa phan CEMR pu pathe ponsi CEM akimi Pen Executive Committee Kesengjia Phan Bangkep MAC Aphan EMR pu Pekpon EMR pu Kelongdun IMAC atum lake Nipolal Hojai Paudaming Riame Biswajit Daulagupu Hen Samuel Changsan Amendu Hojai Gamrothang Mar Devojit Bathari Lal Ram Siama Derne Golonjo Thausen Lapen Nandita Gorlosa Henlo La Sobirta Kiri Bahuran ke Alangli Tumaphan Saikamar pu Pekpelang Dogmuka Longkam Terona Kumna Thengno Alongta Thangthang ni phai ingkore isi arni ada por phai sirke ba por pen pia lamarani katalonduna birta nilitum kat ni sapherang kepen birta nang pale Dokmuka Karbi Lamet Amaya Ro Tumpen Patir Pi Ponsi Pirthia Dang Pialong Pi Alam Arani Katalona Son Thak Thak Sik Dokmuka Longkam Terona Kumlina Thengno Alongta Alir Alon Pentalondun Bangso Amay Long Dokmuka Karbi Lamet Amay Arwa Kongchun Bang Borsing Kro Chetong Dun Pen Pi Alam Arani Alam The Than Pachini Pon Lapen Labang Sojai Megalong Dokmuka Town Committee Amay Pu Biren Singh Teron Lapen Ward Commissioner Tumpen and Parta Prabhat Teron Pen Chenglong Pinan Armu Apora Ting Pen Chetodun E Pi Alam Pawi Resi Pathir Thip Nang Jipa Pothakta Ha Bangladesh Longsi 1948 aning kan pensi nang Chisong Pangchenglo Athema East Pakistan mati Bangladesh Longta Bengolia Khai ta ki ong dunga phai ke doko joksi Bengolia Khai tum pensa prangsi nang Chisonglo La pen ana bang pu bang phia tum apran ka chipia tum tadolo bang swalam pen UNO along 2000 aning kan hut an ke bang swalam ke ahoklo pura pirthia danglong pathik pondetlo Lasi ili tum karbe khai tum ta mithang elam iki doan chipang bodun nang nei puak ki mang pensi dak ili tum doan chingrum pet pen talon dun long lupusi dokbuka lamet amai arwa kongchun bang borsing kro pen lam thejai Pachephan kachimu malam peduik nang kok ma la bangke 2000 aningkan UNO long lamet aputhak pia lam aputhak kecing ponangji la soa athe pen si piniarni ten ingkoi raisi thang aci keluar ni ke hot poligat lo la bang solam nang kicing ona pen iklo lage birthe anan dang ke the pen koi thi seta dag ele tum te bok het Bangladesh along pensi labang solam nang kiklang nang kok ke lapui hello halo asuhut sadhin long lengku independence long lengku ke pu Pakistan tu jadak do bom lo lapen Pakistan atu mabang pulute hala tumbang alang tum alam
Arabi, Farsi, kepuson si alang tum alam ke ong, sita Bangladesh along ke ong dung ke Bangali, buatum si ke ong, kasi alang tum ta hada kalam, Bangladesh along Bangali alam ta tu nangji, rain nangji, mula so akacis song, haro alam kecing hon ben apran kecipi, nang dokok lo, labang si laso alam thea bang United Nations along le rock lo ansi alang tumbang insai nang kok lo munti nang kok lo e bir thea long alam aphan alam ki kaching honta apran jipi dut amut jipi dut amuni da tumda do 2000 aningan ke Mother International Mother Language Day hok pondet lo e pi alam Namalam sa por pan bir tamo into maniksina. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Report lo nangina chusir ham tamle ingnisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalong Claire Beauty Parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Difu ATR lo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so lapen soar lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo pan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinbin ang humrignol. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihena mo pipu thal bir talong wangthulo. Chinthong MSC ke parlo jakimi jatalong forest asai hemalong jatalong war arong ang kangal along phokep susi thengjang thuarong pangthek thek the Meghalaya sortum kang hupon birta thang ni phai ingkorai hini ani Chinthong hawar pen kati asai hemalong birta nang pali. Jakimi jatalong forest asai hem adung jatalong war arong ang kang towar pi adung het peta pangthek thek the tum ongdung
Thengjang thu arong kachong hu Meghalaya duya hoi kidai Karbi Anglong along le nang ki parlu alam ki chot kali non malom Karbi Anglong arlo nang luchok pen Meghalaya sor Karbi Anglong akhia dat nang kang sip lok lo pusi rat atum pen akoiwan Meghalaya sor atum ason kecheng ke thengpi rock po phike bangswa di malong hemsi chikimpo lason si kaita bidi langno nang klempen aphike ni tumalong le mate Meghalaya along le pusi alam nang le rock titi lasi forest along arpuke dol tum langchari dun vek nang chi pusi Karbi Anglong to namas council ke chari ke thegi dinga tumaphan hawara duya hoi ke do atum pen kachuning ripadu Karbi Prime Time biota bang kila pans kang ton paniglo domi thangme korong thu